Hayırlı kiş, kadirli kazanlılar, hayırlı kiş yaktaşlar, tuğanlar, kardeşler, barığızga da hayırlı kişler mübarek olsun. Bugün mine şuşu zolda, Kazan ortasında, üniversitet karşında, Tatar halkı tarihinde birinci mertebe Levke 95 degen şayanlar hem tapkırlar konkurs ötkärle. Mında mine bizden telekameralar işley, alar turadan turu translasiya yaparalar, Sputnik televizyonisi arkalı, CBS, CNN, ŞKB kanallar arkalı bütün dünya Tatarları qarый. Şuna göre cemaat, bunday konkurslar so'nggi vaqtda bek ko'paydilar. Tatar jiri 92, 95, 97lar bo'lacak kelajakda. Mana bu endi Levke 95 degan birinchi konkursni ochiq deb bildiramiz. Qadrli tuğanlar, konkurs bo'lgach endi ana jüriye bo'larga tegish. Hem Kazandan biz endi jüri ishliklari tapa olmadik. Izley yumor anglovchi vapshe yo'q ekan Kazanda. Şuna ko'ra biz endi dunyo ko'lam yumorning professori, 7 universitetdan qo'lgan büyük professor, til bilgichi, muzika bilgichi, büyük şahıs, dunyo ko'lam premiyalar laureati Toziya Qumg'anurovich Munshalabashni chaqirdik. Hem ol o'zining tarjimasi bilan. Rahim etiniz. Toziya Qumg'anurovich isamisiz, aning tarjimasisi, chunki o'zingiz bilasiz, dunyoda hali butun kishida tatar tilini bilib bitirmay, shunga ko'ra ingliz, nemis ham fransuz tillarini bir yo'la tarjima etib baratirgan tarjimachi bilan kelgan. Rahim etiniz. Rahim etiniz. İsənmisiz, bizi köpdən sağınıp gitken yaktaşlar, İsənmisiz, sağmısız, İsənmisiz kardeşler. Hallo, bonjour, guten Tag, unsere Freunde und andere. Bik şakırgaç, bütün işlerini taşlap, Sandoğaç degen festivalga bik tilap, bütün işlerini taşlap, aşkınıp gelip jettik. Bunun için biz endi İptar Zakirovga zo'r rahmatlibiz. Hem de biz kelajakda bu işler için sizni unutmabız. Bik zo'r rahmat sizga. Шумпо Шампо фестиваль Sandoğaç, господин Zakirov, dankeschön. To'xtag'dali, bunda Sandoğaç festivali tugul, bet Shoyan sahna festivali. Siz yolg'iz keldingizmi alla? Wie heißt du? Sandoğaç opera teatrida bora. Siz Wie heißt du? Men Zakirov. Zakirov? No mitmi Shamsi Zakirov tuban kamidan. Sandoğaçni Renat Zakirov uzdira. Qozondan. Haltri pantra shantri shalka. Festivalden konkursanten. Haltri pan Zakirov halt olganda. Oy, ein Zakirov. Kelebene hajada. Ein Zakirov, ham. Ich viele Zakirov. Viele Zakirov festival Sandoğaçqa. Oh, noch einmal. Bitte noch einmal. Yarar, bir kelgach bundagina uzdirib ketdingiz endi. Bitti. Sekreter yalg'ishgan azgina. Afu. Yarar. Festival itam festival. Ay, festival. Bitti. Bek chaqirg'ach biz Shoyan sahna degan festivalga bek tilab keldik. Ufa Qozon poyezdi bilan Finlandiyadan prami tuzan tuzdirib qaytib tushdik. Hali shaydashmagan. Rahmat. Habe liebe Churte Schorte und Finnlanden. Poezden Ufa Qozon, laufe tuzan. Oh, Kindertich. Nicht. Hindiho. Rahmat. Bitte. Biz konkursga g'adil etib baya qo'yarmiz. Tegishli natija yasab 1, 2, 3, 4, 5 o'rinlarni aybatlab 100 grammlab bo'lib festivalning flagini ko'tararmiz. Rahmat. Unsere Konkursanten Leuke 95 und 18 Jahren waren zu früh vor 4, 50 und 1000 Grammen Bulbul, Grammen und Flaggen Hände hoch. Ja. Rahmat. Konkursda maxsus bo'laklov uchun biz Rashaydan urilib ketgan oltinni Yaponiyaga olib borib, oltin Levka degan medal yasatdik. Hamda endi Gollandiyadan olib kelib, Qo'qmara etik fabrikasini olib borib maxsus vimpellar zakaz etdik. Ham biz ularni konkurs ozag'ida g'adil ettirib konkursantlarga bo'lib beramiz. Rahmat. Und russischen Zoloten Barter, Spekulant alıp satar. Yaşasın
festival yaşasın Levka, yaşasın müsabakaları. Rahmat. Halt festival, hal lauka, halt baka kaka. Ya. Qadrli jüri, sizga biz Levkada o'rin hazırlab qo'ydik. Sibir kazir, sirazir, shunda kirib juvana tirg'izay. Bitta. Приятно. Qadrli tuğanlar, endi konkursimizni boshlab jibaramiz. Konkursda bilan sizning da rolingiz zo'r bo'lacak, chunki tomoshachilarning da 5 balga qadar baya qo'yu mumkinliklari bor. Bek zo'r prizlar dedilar, bitinde mana oltin baqa dedimi, shunday narsalar olib kelganlar. Endi bizning birinchi konkursantimiz Tuban Kamadan kelgan yumorist artist Solih Tuhfatullah. Yarar. Kişi ömrünün işten birilişi mucizalar. Qalgan işten ikilişi şular turunda uylanular degenler bırıngılar. Uylanıp oturasın da iske düşüresin elle koşanғы yaş vakitlarını. Mine min birinci mertebe sahnege 5. klasta vakitta sahnege bastım. Ağır soğuş vakiti, iske başka kiyerge kiyim de yok, eyvir de yok, aşarga da yok. Şulay da 1 may bayramına hazırgıda hatırımda biz konsert hazırladık. Şunda min de katnaştım. Mını işitkeş minim etkey merhum koyandır prezent kisegi tabıp mina bir şol var tıkıp birdi. Hatta bu tüşünde bir sedebine kadarlı var idi. Enkey merhume etkeyden kalgan bir nice camaulu ak kulmekke tağın bir nice camağı istep kulmek etmelep birdi. Sahnege çıkıp bastım. Hadi Taktaş'ın Neni Şayarular isimli şiirin söylep durup jiberdim. Birinci kupletni söyley başlauga zalda oturgan bütün halk şarkıldap güle başladı. Ben etem qarali, bulduram eken bitmin. Min söylep bitirgende zalda oturgan bütün halk indi işlerin tutup iyile güle güleler. Hem şavlap gürlep kul çabalar idi. Başlayıp kırıp gittim. Şundan жаңадан çakırıp çıkardılar, жаңадан başlayıp kırıp gittim. Şunda benim dostum Mağfur bir klasta bir partada oturabız. Nerse ağzını jırdı. Olar senin söylevünden külmeyler. Şalvarını qara, şalvarını. Qarasam, benim şalvarının sedepsiz jirinden ak külmekinin itegi çıkıp tırpayıp dura eken. Şundan külgenler. Bir күнде шалдан қайтышлай автовокзалда шул достым Мағфурны чыраттым. Инде 20 yıllап көрішкен жоқ еді. Ей, сөйлештік, автобус келіп жетерге әлі хайран вақыт бар. Сөйлешмеген айбір қалмады. Мектеп yılların, ауыл халқын, ауылда болған хикмәтлері барсын сөйлешіп бітірді кеп айтсаң да бұла. Міне шул вақытта біздің класста Нәқиб исімді бір шәндіргіне, бек ұзын, ей алдақшы бір малай бар еді. Mine min şuşu yaşıma жетіп, андай aldaqçını көргенім yok әлі. Мен өзім алдым, но аның şekilde aldı almayayım. Şol söyleyeyim. Mine malay kişe kul boyundan baram yeme. Kamışlık arasından 60 buru kelip çıktı deydi kayda. Şunda Mağfur dostum benim tüzmedi. Naqib, şıttırmayın de. Kamışlık arasında buru jireymi? Şunda Naqib'tiginin yakasından tutup aldı da. Nerse? Şanmıysın ben ağzına birem beyt. Qina başandıra tıkını. Nişlesin. Ey, avul halkına gitken vakitta bizning avulda iki babay var ya. Galimullah babay bilen Gilmullah babay. Galimullah babayının көзі көрмей құлағы işite. Gilmullah babayının құлағы işitmey көзі көре. Bularını андыр табағына орыс сақларға қойғандар бет бір тұрына. Ne işlesinler bütün kişi soğuşta? Бұдан қояр кіші yok. Түнне бұларының күнақшымлығына қаршы екі қапшық орышларын ұрлағандар бет. Екінші күнні председатель бұларını шақырып, иманларын оқыта.
Икенче урамга кадәр тавышы ишетелеп тора тегенең. Чыккач тегеләрдән сорыйлар: "Я, нәрсә? Председатель нәрсә диде?" Галимулла бабай маңгайына чыккан тирне сөртеп алып, кулын селтәде дә китеп бара. Гыйльмулла бабай: "Бабай, председатель миңа бер сүз әйтмәде." Ну, Галимулланы өшкерде инде үзе дә маңгайыннан тирләр чыкты ди. Нишләсен инде, саңгырау кешенәне сүксәңне, нитсәңне әйбет. Сөйләшмәгән сүз калмады. Эй, Ходаем, ул заманнардагы хәлләрне белсәгез, безнең бер мөртәт кырган лисник бар иде. Безнең шушы Биклән урманын саклаучы. Шиклау җиргә дә барып булмый инде шунда. Менә шул лисник име күн сайын ишеп исереп кайта. Бер үк җырны җырлый. Менә күн сайын бит ул. Күн сайын исереп кайта да шул ук бер үк җырны җырлый. Мәгъфур, нинди җыр җырлыйдыр әле ул? Мондый җыр бугай. Агачларның ботагын сикереп батадым. Сикереп батаганда төшеп калган. Мәгъфур, менә шулда бер сүз өстәп куядыр инде ул. Хәтерләмисеңме нинди сүз икәнен? Юкмы? Булай бугай. Сикереп батаганда төшеп калган бутилкам дикән. Шулай дип җырлый теге. Эй, Алла, узган гомерләр диген. Безнең авылның түбән ишта Мөштәфширә карчык тора иде. Аны убырлы карчыкта дип җырлыйлар инде шунда. Менә шул Мөштәфширә карчыкның бер сәер гадәте бар. Кайда ничек дип уйлап тормый, бик тиз кыстала торган гадәте. Менә шунда кайда кысталса, шунда шүгәли торган гадәте бар тегенең. Бер көнне бу караңгы төндә Сабира карчыклардан кич утырдан кайтып килә икән. Куян рахмайлары турына җиткәч бик нык кысталган бу. Шуннан куян рахмайларының капкасыннан тиз генә кергәндә шүгәләгән. Гөнаһ шомлыгына каршы моның шүгәләгән урыны рахмайның бозау кадәрле этенең нәкъ ясының турына туры килгән. Шуннан теге эт буны инде хикмәт дип инде күрәсең, салкын борынын тегенең шәрәтәненә бер генә тигереп алганда, я исенә сиде алмагандыр инде, бер генә мәртәбә вау дип куйган. Мөштәфширә күтәргән күлмәгендә төшермичә, ракетадан атылган кебек рахмайларның өенә барып кергән. Үзе һаман бәүлен кылады. Рахмайныкылар 9 җан өстәл артында ашап утыралар икән. Шуннан тегеләр куркуларыннан нишләргә белмичә кайсы кая качып беткәннәр. Бары тик өстәл артында 2 генә кеше утырып калган. Берсе шуның Рахмай үзе. Кашыгына алган тыкмачын кая куярга белмичә бурны белән миек арасына төртеп маташады. Икенчесе буларның 2 яшьлек кызлары. Шул кыз бала мискенкәй шул көннән башлап тотлыга торган булып калды. Эй, гомерләр дигән. Мәгъфур сөйләде. Менә малай ди сайлау алдыннан кандидатлар белән очрашу булды бит әле бу арада бездә ди. Шуннан соң малай безгә кино күрсәттеләр. Американский фильм дип әйтә. 8 турында ди. 8 дигәч мин аны сугыш турында дип торам дип әйтә. Сугыш турында түгел икән ул. Башка бер турында икән дип әйтә. Менә малай авылның 6 яшьлек баласыннан алып 70 яшьлек Гыйльмулла бабайга кадәрле килеп утырганнар дип әйтә. Гыйльмулла бабай бик шәп кеше булып фронтовый генәсе, иң беренче рәткә уртага килеп утырган. Менә малай культура кемдә икән ул? Бездәге бискультурный кинолар кебек, аларда кинолар теге музыка белән башланып, музыка белән бетми. Мышлап башлыйлар, мышлап бетерәләр икән ди. Кырда хатын утыра,
Қабырғаға түртәтігі. Тартма, мен айттым, өзімді көріп тұрам бейт. Тек Ғилмулла бабайғына түзмеді ақырысы. Секіріп тұрды, анаңны. Бізді яшағанбыз бейта. Шулай деді, бұрынна жиылған сиықшаны екі бармағы білен қысып алып, иданға тұтып бәрді де, бұлдыралған қадарлық қызулап, отлап, жүгіргіліп, қаршығы мәрфуғатты жаннасып тұрды. Икінші күні тігілерінің үйлерінен көршілері сөйледі. Пәк тәмлі қызған майысы шыққан. Құлып жегіріш тұрушы мәрфуғатты. Икінші күні құлыптан бір чилек сәдәп жеп шыққан. Сөйлешмеген сөздер қалмады. Теге түбәнішті тұра тұрған 86 яшылық Хайрулла бабайны сүннетке отыртқанлар екен. Анысында сөйлештік. Түбәнішті тұра тұрған Махишап қаршықны 92 яшында ұзған жұмға күнні абұртқап кеткенлер. Анысында сөйлештік. Әлі яры автобус келіп тоқтады. Автобус келіп тоқтамаса қойларға барып жеткен болыр едік, онсын айта алмайым. Шуннан соң мағфур достым білән құшақлашып, сау боллашып, келесі сабан тойында рәхәттеніп көрішіп, қалғаннарын сөйлешіп бітірірбіз деп құшақлашып айырылыштық.